U 1:45, baš u onom trenutku kada je nakon dugih i neuspjelih pokusa na stolu katedre pridopisnog kabineta uz tešku muku kao nagrada za uzbudljivo iščekivanje, najzad zabljesnula u bezbojnom plamenu Bunesova plamenika. Jedna divna smaragdno-zelena šara, u znak da je ta smjesa za koju je gospodin profesor htio dokazati da plamen boji u zeleno. Plamen zaista obojila u zeleno. Kažem, točno u 1:45, baš u toj pobjedničkoj minuti, zazveči u dvorištu susjedne kuće jedan glasovirski vergel i time najednom svakoj ozbiljnosti dođe kraj. Prozori su bili širom otvoreni tog toplog ožujskog dana i na krilima svježeg proljetnog povjetarca uletjela je svirka u učionicu. Bila je to neka vesela narodna pjesma koja je preko vergla zvučala poput koračnice i tako je zvečala pomno, tako bečki da se čitav razred poželio nasmijati. Dapače, i bilo je onih koji su se zbilja smiješili na to. U Bunsenovu plameniku plamtjela je radosno zelena šara, a u to je nekako zurilo još samo nekoliko dječaka iz prve klupe. Ostali su gledali kroz prozor, s kojeg su se mogli vidjeti krovovi malih kuća u blizini, a u daljini na zlatnome podnevnom suncu crkveni toranj, na čijem je satu velika kazaljka uspješno napredovala prema broju 12 i kako su gledali kroz prozor zajedno sa svirkom ušli u kabinet. I neki drugi, ovamo, ne pripadajući zvuci, tulili su kočijaši s konjskih tramvaja. Nakon nekom dvorištu pjevala je mlada služavka, ali nešto sasvim drukčije od onog što je svirao vergel. I razred se počeo vrpoljiti. Nekolicina ih poče čeprkati među svojim knjigama, oni uredniji brisali su naliv pera boka za klopi svoju malu, crvenom kožom prevučenu džepnu tintarnicu, zbilja vješto napravljenu, tako da nikada nije iz nje iscurilo tinte, osim onda kad bi je čovjek strpao u džep. Cele skupi listove koji su kod njega nadomještali knjige, jer Scele je bio kicoš, pa nije trpao pod pazuk cijelu knjižicu kao ostali, nego je obično donosio samo neophodne listove, a i te brižljivo raspoređene po svim vanjskim i unutarnjim džepovima. Conakoš u posljednjoj klupi zjevne, poput nekakvog vodenkonja koji se dosađuje. Vejz izvrne džepove i raspne iz njih sve. Prije podnevne mrvice što su preostale od one kifle koju je Vejz u vremenskom rasponu do 10 sati do 1 jeo komad po komad iz džepa. Gereb je počeo povlačiti noge pod stolom, kako to radi onaj koji bi htio ustati. Barabas pak bez ikakvog srama raširi na koljenima voštano platno, slažući po veličini knjige u njega. A zatim ga jednom remenom tako stegne da je i klupa zaškripila, a on se sav zacrvenio. Jednom riječju, svako je radio pripreme za odlazak. Jedino gospodin profesor nije uzimao na znanje da će za 5 minuta biti kraj svemu. Jer gospodin profesor prijeđe blagim pogledom preko mnoštva čupavih dječjih glavica i reče: što je? Na to zavlada velika tišina, mrtvačka tišina. Barabas bijaše prisiljen popustiti remen. Gereb podvuče noge podase. Vejz ponovno uvrne džepove, Conakoš zaklopi usta,
rukom i iza dlana završi zijevanje. Pčele ostavi na miru listove. Boka hitro strpa u džep crvenu tintaru, iz koje se, osjetivši džep, odmah počne cijediti lijepi plavi antracen. Što je to? Ponovi gospodin profesor, a tada je već svako sjedio nepomično na svome mjestu. Zatim pogleda na prozor, kroz koji je veselo cvilikao Vergel, kao da je svima htio dati na znanje kako on ne potpada pod profesorovu stegu. Ali i gospodin profesor pak strogo pogleda u smjeru Vergla i reče: Cengej, zatvori prozor. A Cengej, mali Cengej koji je bio prva klupa, prvi ustade i s onim svojim ozbiljnim, strogim malim licem pođe do prozora da ga zatvori. U tom trenutku Conakoš se nagne s ruba reda klupa i došapne jednom malom plavom dječaku: Pazi, Nemeček. Nemeček zaškilji unatrag, a zatim pogleda na pod. Jedna mala papirnata lopta kotrlja se kraj njega. Podigne je odvije na jednoj strani. Bilo je napisano: Daj dalje, Boki. Nemeček je znao da je to samo adresa, a da je samo pismo onaj pravi sadržaj na drugoj strani papira. Ali Nemeček je bio muškarac, odlučna karaktera, pa nije htio pročitati pismo koje pripada drugom. I tako on načini lopticu od njega. Pričeka povoljan trenutak, pa se i on nakne na prolaz između dvaju redova klupa, te šapne: Pazi, Boka. I sada Boka pogleda dolje k podu, koji je bio uobičajeno prometno sredstvo za poruke. Doista, kotrljajući se, došla je mala papirnata lopta. Na drugoj strani, dakle na onoj strani koju plavi Nemeček iz poštenja nije pročitao, pisalo je: Poslijepodne u 3 skupština. Izbor predsjednika na Grundu. Razglasiti. Boka strpa mali papirić u džep i posljednji put pritegne već spakirane knjige. Bio je 1 sat. Električna ura počela je cvrčati. I sad je već i gospodin profesor znao da je kraj satu. Ugasi Bunsekov plamenik, zabilježi lekciju i vrati se u prirodopisno spremište među zbirke, odakle su pri svakom otvaranju vrata izvirivale svojim glupim staklenim očima punjene životinje. Punjene ptice što su na polici čistile svoje perje, a gdje je u kutu tiho, ali s dostojanstvom čamila tajna nad tajnama, sablast nad sablastima, požutjeli ljudski kostur. I razred je za 1 minutu bio izvan kabineta, na velikom stubištu sa stupovima. Nastalo je divlje jurišanje koje bi samo onda krotilo uobičajenu žurbu. Kada bi se visoka figura ponekog profesora umješala u bučnu gomilu djece, tada bi zakočili trkači. Nekoliko trenutaka bilo bi tiho, ali čim bi profesor nestao u zavoju, iznova bi započelo utrkivanje prema dolje. Kroz izlazna vrata tako pojuri mnoštvo djece. Razdijelili su se pola desno, pola lijevo i profesori su stizali među njih. I tada bi letjeli dolje mali šeširi i svi bi se oni umorno, gladno vukli po ulicama, blještavo osvjetljenoj suncem. U glavu bi im ušla neka mala omamljenost, koja bi se tek vrlo lagano rasprišivala pod dojmom prizora, što je značilo život i mnogo veselja. A nudila ga je ulica. Poput oslobođenih malih robota teturali su
od mnogo zraka i mnogo sunčeva svjetla, tumarajući po bučnom, svježem, žutrom gradu, koji za njih nije bio drugo od zbrkana mješavina automobila, konjskih tramvaja, ulica, trgovina, mješavina u kojoj je trebalo pronaći kuću. Cele se potajice pogađa oko halve u susjednoj veži. Prodavač je halva naime bezobrazno podigao cijene. Cijena halve, kao što se zna po cijelom svijetu, iznosi 1 kajcar. Pod tim se podrazumijeva da prodavač hvata svoju sjekiricu i onoliko koliko jednim udarcem može odrezati od velikog komada bijele lješnjakom ispunjene mase, to iznosi 1 kajcar. Kao što uostalom i sve u veži stoji 1 kajcar, koji postao jedinicom plaćanja 1 kajcar plaćanja. 1 kajcar stoje 3 šljive, 3 polovice smokve, 3 polovice oraha, sve to nataknuto na drveni štapić i umočeno u tekući šećer. 1 kajcar stoji i veliki komad prženog šećera, a kajcar je i komad šećera s ječmenim sladom. Dapače, 1 je kajcar i takozvana đačka zob, koja je razbijeljena u sitne štangice, koja predstavlja jednu od najukusnijih mješavina. Ima tu lješnjaka, suhih grožđica, muškata, komadića šećera, badema, uličnog smeća, otpadaka, rogača i muha za 1 kajcar. Đačka zob obuhvaćala zbilja mnogo proizvoda industrijskog, biljnog i životinjskog svijeta. Cele se pogađao, što je značilo da je prodavač halva podigao cijene. Poznavatelji zakona trgovine dobro znaju da se cijene podižu i onda kada je poslovanje povezano s opasnošću. Tako su, na primjer, skupi oni azijski čajevi koji dovlače karavane preko područja naseljenih razbojnicima. Tu opasnost mi zapadnoeuropski ljudi moramo platiti, a u prodavaču halva bilo je odlučnog poslovnog duha, jer mu siromahu htjeli zabraniti rad u blizini škole. Znala je dobro njegova sirota glava da će, ako ga hoće zabraniti, to i učiniti, i da se on usprkos svim svojim zalihama šećera ne zna tako slatko nasmiješiti profesorima koji kraj njega prolaze, a da oni ne vide u njemu neprijatelja mladeži. Djeca sav svoj novac srate kod onog Talijana, govorili su. I Talijan je osjetio da je njegova trgovina neće biti dugog vijeka kraj gimnazije, pa je dakle podigao cijene, kad već mora ići odavde bar da zaradi nešto na tom. I tako je i rekao Celeu. Prije je sve bilo 1 kajcar, od danas je sve 2 kajcara. I dok je s velikom mukom mucao sve te mađarske riječi, divlje je mlatarao sjekiricom po zraku. Gereb došapne Celeu: baci šešir među slatkiše. Cele je bio očaran tom idejom. Fju, koja bi to divota bila! Kako bi letjeli slatkiši na sve strane i kako bi se zabavljali dječaci, Gereb je poput vraga šaputao u njegovo uho čarobne riječi: baci tamo svoj šešir, ovo je lihvar. Cele skine šešir. Ovo je lijepi šešir, reče. Propala stvar. Gereb je pogrešnom čovjeku dao taj lijepi prijedlog, pa Cele je
je bio kicoš i samo listove nosio od knjiga. Žališ ga? Upita ga. Žalim, Cele, reče, ali zato nemoj misliti da sam kukavica. Ja nisam kukavica, samo žalim šešir. Ja te u to mogu i uvjeriti, jer ako hoćeš, tvoj ću šešir vrlo rado baciti. Tako nešto nije se moglo reći Gerebu. To skoro da je bila uvreda i planuo je, rekao je, ako je već riječ o mom šeširu, bacit ću ga sam, ja. Ovaj je jedan lihvar, ako se bojiš odlazi. I onim pokretom koji je kod njega značilo borbenost, stvarno skine šešir da pomete s njime po podu i po stolu s x nogama prepunom slatkiša. Ali netko mu iza leđa uhvati ruku. Jedan gotovo muževni glas upita ga. Što to radiš? Gereb se osvrne. Boko je stajao iza njega. Što to radiš? Upita ga opet. I ozbiljno ga blago pogleda. Gereb nešto pomrmlja kao lav. Kad mu krotitelj gleda u oči, pokunji se. Stavi šešir na glavu i slegne ramenima. Boka mu tiho reče. Ne diraj tog čovjeka. Ja volim kad je netko hrabar, ali ovdje to nema nikakvog smisla. Dođi. Ispruži mu ruku. Ruka mu je bila sama tinta. Tintarica je veselo nakapala tamno plave tekućine u džep i Boka je, ništa ne slučeći, izvukao ruku iz džepa, ali nisu se brinuli zbog toga. Obriše ruku o zid, što je za posljedicu imalo samo to da je na zidu ostala brlja od tinte. Ali mu se ruka nije očistila. Stvar s tintom time je bila završena. Boka uhvati Gereba za ruku te pođeše dugom ulicom. Iza njih je ostao ljupki mali Cele. Još su čuli kako je prigušenim glasom s tužnom pomirenošću svladana revolucionara rekao Talijanu. Pa ako je od sada sve 2 kajcara, dajte mi onda halve za 2 kajcara. I posegne za finim malenim zelenim novčanikom. Talijan se pak smiješio im mozgao što bi bilo kad bi poveć od sutra sve stajalo 3 kajcara, ali to je bio samo san. To bi bilo jednako kao kad bi netko sanjao o tome da svaka forinta vrijedi 100. Udari jako nožem po halvi i otpali komadić stavi u jedan mali papir. Cele je to gorko promatrao. Pa to je manje nego prije. Poslovni uspjeh sada je Talijan već učinio beskrajnim. Cerekajući se reče. Pa sad je skuplje, pa je sad manje. I već se okrenuo prema novom kupcu koji je poučen ovim slučajem. U ruci držao 2 kajcara i sjeckao je bijelu šećernu masu svojom sjekiricom takvim nekakvim čudnim pokretima kao da je kakav srednjovjekovni divovski krvnik iz bajke, koji sitnim čovječuljcima s glavama poput lješnjaka reže vratove svojom sjekiricom veličine pedlja. Gotovo da je napravio krvoproliće u halvi. Fuj, reče Cele novom kupcu, ne uzimaj od njega, to je jedan lihvar. I odjednom ubaci usta cijelu halvu, na koju je prionulo pola papira, neodljepljivo, ali ne i neprobavljivo. Čekajte, viknuo je svojim
viknuo je svojima i potrčao za njima. Na uglu ih je dostigao i tu su skrenuli u ulicu Lula prema Šorokšarskoj ulici. Uhvatili su se pod ruke. Njih trojica sredinom je išao Boka i objašnjavao nešto tiho. Ozbiljno, kako je već imao običaj. Bio je star 14 godina i na licu je imao tek malo tragova muževnosti, ali kada bi otvorio usta, dobivao bi nekoliko godina. Glas mu je bio dubok, blagi i ozbiljan i što je govorio imao je takav oblik kao njegov glas. Rijetko je govorio gluposti i nije pokazivao nimalo volje za takozvane mangupske smicalice. U manje prepirke nije se upletao, dapače, kad su ga pozvali za suca i on se povlačio. On je već naučio da nakon presude jedna strana odlazi uvijek ogorčena, a tu ogorčenost osjeća prema sucu. Ali kada bi nevolja toliko propala i prepirka postala tolika da već skoro postane neophodno uključivanje profesora, onda usred prepirke stupa Boka da bi smirio stvar. A tko smiruje, na to se barem ne ljuti ni jedna strana. Jednom riječju, pametnim dječakom činio se Boka i krenuo je tako kao onaj koji, ako u životu i neće daleko dogurati, ipak će kao pošteni muškarac uvijek biti čovjek na svome mjestu. Smjer prema kući zahtijevao je da iz Šorokšarske ulice skrenu u ulicu Kostelek. U tihoj maloj ulici slatko je sjalo proljetno sunce i muklo brundala tvornica duhana, koja se jednom stranom ulice protezala skroz do kraja. Na ulici su se vidjele svega 2 prilike, stajale su na sredini i čekale. Conokaš je bio jedna snažni conokaš, a druga mali plavi nemeček. Kada je conokaš ugledao 3 zagrljena mladića, od radosti je stavio u usta 2 prste i zazvižnuo kao kakva parna lokomotiva. Taj je zvižduk inače bio njegova specijalnost. To nije znao ponašati nitko u kvartu, dapače u cijeloj gimnaziji jedva da je bilo nekoliko dječaka koji bi se razumjeli u taj kočijaški zvižduk. Od svih možda se samo za Cindera, predsjednika literarne sekcije, znalo da zna zviždati na takav način, ali Cinder je zviždao samo dok nije postao predsjednik sekcije. Od tada Cinder više nije stavljao prst u usta. Predsjedniku literarne sekcije, koji je svake srijede poslijepodne sjedio kraj profesora mađarskog za katedrom, takvo nešto nije dolikivalo. Zafjuče, dakle, conokaš, dječaci mu priđu i stanu u skupini nasred ulice. Conokaš se obrati malom plavom nemečeku i njima još nisi rekao. Nisam, reče nemeček. Ostali svi odjednom upitaju što? Conokaš odgovori umjesto nemečeka. U muzeju su jučer opet napravili Einstein. Tko to? Ma pastori. 2 pastora. Nastane velika tišina. Treba znati što je Einstein. To je posebna peštanska dječja riječ. Kada neki snažni dječak vidi nekog slabijeg od sebe kako se igra pikulama, perima ili za koštice rogača,
peštanskim jezikom za Boksenlije i hoće mu oduzeti igru. Onda kaže Einstein. Ta ružna njemačka riječ znači da snažni dječak proglašava pikulu ratnim plijenom i da će protiv onoga tko se usudi suprotstaviti upotrijebiti silu. Einstein je dakle bila objava rata. Ujedno je to kratka, ali jezgrovita najava opsadnog stanja, nasilja, prava šake i piratstva. Cele progovori prvi, užasnuto reče uglađeni Cele. Napravili su Einstein, da, reče mu mali Nemeček, ohrabrivši se kad je vidio kako je stvar djelovala za njih. Sada Gereb plane, to se više ne može trpjeti. Ja sam još odavno rekao da treba nešto učiniti, ali bi Boka uvijek napravio kiselo lice. Ako ne napravimo ništa, još će nas i prebiti. Conakoš stavi u usta 2 prsta u znak da će sada zvižnuti od radosti. On je bio spreman da se svakoj revoluciji pridruži s radošću, ali Boka mu spusti ruku. Ne zaglušuj nas, reče mu, i ozbiljno upita plavog mališana. Pa kako se to dogodilo, Einstein? To kako je bilo jučer poslijepodne. Gdje? U muziju. Tako su zvali muzejski vrt. Pa ispričaj nam kako je to bilo, ali točno onako kako je bilo, jer mi moramo znati istinu ako ćemo napraviti nešto protiv njih. Mali je Nemeček bio uzbuđen kad je osjetio da je postao središtem jedne važne stvari. To se rijetko događalo sa njim. Nemeček je svakome bio zrak, ni dijelitelj, ni množitelj. Kao broj 1 u matematici, nitko nije mario za njega. Bio je neznatni, mršavi, kržljavi dječak, slabošno dijete. I možda ga je upravo to činilo pogodnim da bude dobar za žrtvu. Počeo je govoriti, a dječaci spojiše glave. Bilo je to tako, reče, da smo poslije ručka izašli u muzej. Weiss i ja, Richet i Kolnaj i Barabas. Htjeli smo se prvo igrati mete u Erstrajzijevoj ulici, ali je lopta pripala realcima, a oni to nisu dopustili. Tada je rekao Barabas, uđimo u muzej, pa ćemo se pikulati kod zida. Igrali smo tako da svako baci jednu pikulu i čija pikula pogodi pikulu koja je već bačena, onda su njegove sve pikule. I redom smo bacali pikule. Već je bilo kod zida 15 pikula, a među njima bile su i 2 staklene. A onda je najednom samo viknuo Richet, gotovo je, dolaze pastori. I od ugla su stvarno dolazili pastori s rukama u džepovima i pognuli su glave. I tako su polako dolazili da smo se svi mi jako uplašili. Pa badava je nas bilo 5 i njih 2 su toliko jaki da bi i 10 prebili. A i ne može se računati da nas je bilo 5, jer kad dođe do nevolje tada pobjegne i Kolnaj i pobjegne i Barabas, pa se možemo računati samo nas 3. A u nekim slučajevima ponekad i ja znam pobjeći, pa se samo 2 mogu računati. A ako bismo slučajno i sva 5 pobjegli, ništa ne bismo postigli, jer su pastori najbolji trkači u muzeju. I mi bismo uzalud
bježali jer bi nas sustigli, pa tako su samo dolazili pastori, sve bliže dolazili iako ugledali u pikule. Rekao sam Kolnaju, čuj, ovima se sviđaju naše pikule, a još je Vejs bio i najpametniji, jer je on odmah rekao, dolaze, od ovog dolaženja bit će velikog Einstand. Ali ja sam mislio da nas neće dirati, pa mi im nikada ništa nismo napravili. I isprva nisu nas dirali, samo su stajali tamo i gledali igru. Kolnaj mi je šapnuo uho, čuj Nemeček, prestani, rekao sam mu, da ne bi, baš sad kad si ti bacio i nisi pogodio, sad je red na mene. Ako dobijem, prestat ćemo. U međuvremenu je Richard bacao, ali njemu su već drhtale ruke od straha. I sve pola je oka gledao na pastore i dakako da nije pogodio. Ali pastori se uopće nisu pomicali, samo su stajali tamo s rukama u džepovima. Onda sam ja bacao i pogodio. Osvojio sam sve pikule i htio sam otići tamo da ih skupim. Bilo ih je već oko 30 pikula, ali je pred mene skočio jedan od pastora, manji, i viknuo na mene Einstad. Ja sam se osvrnuo, a Kolnaj i Barbas su već bježali. Vez je stajao kod zida problijedio. Richard je još premišljao bi li bježao ili ne. Ja sam pokušao prvo pošteno, rekao sam, molim vas, vi nemate pravo na to, ali tada je već stariji pastor pokupio pikule i stavio ih u džep. Mlađi me pak uhvatio za kaput na prstima i viknuo, nisi čuo da je Einstad, dakako da ni ja zatim nisam rekao ništa. Vez je počeo cmizdriti kod zida, a Kolnaj i Kende su provirivali iza ugla muzija da vide što se događa, a pastori su skupili sve pikule i ni riječ nisu progovorili, samo su otišli dalje. To je bilo sve nečuveno, reče Gereb, zgržajući se. Prava pljačka, to je rekao Scele. Conakoš je fijuknuo u znak da zrak miriše na barut. Boka je tiho stajao i svako je gledao u njega. Svatko je bio rad doznao što će Boka reći o ovoj stvari na koju se svako već mjesecima jadao i koju Boka dotad nije uzimao ozbiljno. Ovaj slučaj, međutim, očita nepravda ovog slučaja dirnula je i samog Boku. Tiho je rekao, pođimo samo sada objedovati. Poslije ćemo se sresti na Grundu, tamo ćemo razgovarati o svemu. Sad već i ja kažem da je to nečuvena stvar. Svakome se svidjela ta izjava. Boka je izazvao velike simpatije u ovom trenutku. S ljubavlju su ga gledali dječaci, nasmiješeno gledali njegovu malu pametnu glavu, sjajne crne oči u kojima je sada planula neka borbena vatra. Željeli su izgubiti Boku zbog toga što se napokon i on zgražavao. Pošli su kući. Jedno veselo zvono odjekivalo je negdje u Jozefarosu. Sunce je stajalo i sve je bilo lijepo i sve je bilo puno radosti. Pred dječacima su stajale velike stvari. U svakome se rasplamsala želja za djelovanjem i svako je bio uzbuđen nad tim što
će sad biti. Jer ako Boka kaže da će biti nešto, onda će i biti nešto. Išli su šetali polako prema uloj cesti. Čonakoš je zastao s Nemećekom. Kada je Boka osvrnuo za njima, obojica su stajala kod jednog od podrumskih prozora tvornice duhana, na koji se nataložio fini duhanski prah u debelom žutom sloju. Burmut, uzviknuo je veselo Čonakoš. Ponovno fijuknuo i nagurao žuti prah u nos. Mali majmun Nemećek od srca se smijao i on se mašio toga i ušmrkao malo duhanskog praha s jagodice ovog tankog malog prsta. Kišući vukla su se obadvojica po Kostelek ulici, osjećajući ludu radost zbog otkrića. Čonakoš je kihao jako i gruvao kao da je nekakav top. Plavi mališan je samo kihao kao zamorac kad ga zadirkuju. I kihali su, smijali se, trčali i u jednom trenutku bila je to tako velika sreća da su zaboravili na onu veliku nepravdu za koju je Boka tihi i ozbiljni Boka rekao da je nečuven.